Ekipe ya Rayon Sport yaraye mu karere ka Musanze aho irimo kwitegura nyine umukino ugiye kuyihuza mu kanya ku isaha 9 na ekipe ya Musanze Football Club n'umukino w'ishyaniro kandi ufite icyo usobanuye kuri Rwanda Premier League nyine n'umunsi wa karindwi wa championnat uraba usozwa mbere yuko nyine batangira umunsi wa 8 n'umukino ufite byinshi ugiye guhita uhindura ku rutonde rwa championnat cyangwa se rwa ekipe ayoboye urutonde rwa championnat. Ubu ekipe ya APR Football Club mbere yuko aya makipe yose akina niyo iyoboye hagakuri ekipe ya Musanze Football Club ifite amanota 12, APR ni yambere n'amanota agera kuri 13. Ekipe ya Musanze Football Club iraramuka itsinze uyu mukino irajya ku mwanya wa mbere n'amanota 15 yabirusha APR Football Club amanota 2. Irawunganya irahita iza inganye na APR Football Club ubundi habarwe ibitego bitewe nuko APR Football nuko Musanze Football Club iraba yinjije kuri uyu mukino. Rayon Sport iratsindiye umukino irabirushwa na APR Football Club amanota 2 kandi igifite umukino w'ikirarane. Ni nguryo bimeze ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport. Tugiye kugaruka turebere hamwe byinshi birimo biravugwa. Abakinyi bagera kuri 3 ba ekipe ya Rayon Sport ntabwo bari bugaragare kuri uyu mukino. Ese byaje kugenda bite kugira ngo abakinyi 3 b'inkingi za mwamba ntibaze kuba bagaragara kuri uyu mukino? Ibyo byose kimwe n'andi makuru ari muri ekipe ya Rayon Sport nyemerera tuze kubirebera hamwe. Gusa none nimba ubwa mbere dukurikiye reka mbanze nkubwire ukande subscribe kugira ngo tujye twibanira mu ruhekane ndetse n'ibiganiro by'amakuru ya sport tugenda tukugezaho umunsi kundi ubana natwe uruwa gaciro kenshi cyane kandi uruwo kubahwa. Nimba wamaze kuba ubikora ngutyo ni byiza cyane rwose. Abareyo mwegere hino byira mugenzi wa byire mugenzi we muze nyine twiyumvire amakuru agezweho. Ekipe ya Musanze Football Club yiteguye guhashya ekipe ya Rayon Sport ikayikubita imbere n'inyuma recto overso. Niko bimeze nkaho abakinyi barimo nk'aba Peter Agblevor, uwitwa Rintobe Mataba Keita uyu muramuzi cyane, uwitwa Nicolas Ayomide Nkigimana Patrick kapiteni w'i ekipe, Kakure Mugeni Fabrice, Kwizera Trezor ndetse na Nuwayo Valeri ndetse n'uyu musore wambara nimero 24 mu mugongo muramuzi cyane, Nkuru nziza Felicien. Mu mutima wa defense hibereyemo uwitwa Muhire Aniseti Gasongo, uwitwa Bakaki Shakif uyu muramuzi, Madujobe umunyagambia wakiniraga ekipe nimba ari Black Leopard nimba nibuka neza wavuye muri ekipe imwe na Matabale Tabo uyu munyafrika y'epfo. Aba bose baryamiye amajanja bakaniye mu buryo bukomeye cyane urashaka gutsinda ekipe ya Rayon Sport bakaza ku mwanya wa mbere, nako kandi ekipe ya Rayon Sport yakaniye. Ese ko maze kuba nkubwira intwaro za ekipe ya Rayon Sport oprito za Musanze Football Club zigomba guhashya Rayon Sport. Ese Rayon Sport ko yamaze kuba itangaza ko intwaro 3 biri official, intwaro 3 ndetse hakiyongeraho na Muhire Keve ntabwo bagomba gukina uyu mukino. Izo ntwaro 3 harimo mvuye kure Emmanuel Manu wahawe ikarita itukura ku mukino bahuye nyine na Etoile de Liste. Murabyo ko ubwo yakubitaga umusifuzi Cucuri Baronyi yakurikiyeho nyine nuguhabwa ikarita ya kabiri y'umuhondo yari isanga nyine iyo yari yahawe ihita iba iy'umutuku, biza gutuma nyine atazagaragara kuri uyu mukino ekipe ya Rayon Sport ifitanye na Musanze Football Club. Iyo niyo mpamvu yatumye uyu mvuye kure Emmanuel Manu atagaragara kuri uyu mukino. Uwitwa Ojira Joachim ntabwo ahari kuri umukino kubera akabazo cy'imvune. Ubu tuvugana ari kubarizwa iwabo mu gihugu cya Uganda, ari kwitabwaho n'abaganga nyine nk'ibisanzwe ndetse no gufata ka pause agasura umuryango kugira ngo azagaruka ameze neza, kuko ekipe ya Rayon Sport ishaka kuzamukinisha ku mukino uri ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 kuri derby kugira ngo bazongere basubire APR Football Club biteguye mu buryo bukomeye cyane. Undi mukinyi utaragaragara utari no muri 20 mu bakinyi 21 nyine umutoza umunyamurutaniya Mohamed Wade yamanukanye imusanze bamwita Youssef Rabe. Abenshi ntabwo barimo guhuriza ku kintu cyaba cyatumye atagaragara kuri uru rutonde, ariko biravugwa ko afite akantu cy'imvune, akabazo cy'imvune rwose. Bivugwa ko nawe adahari no kuri liste ya 21 turi buze kubagezaho mu nkuru yacu iri buze kuba ikurikira iyi ngiyi. Ntabwo witwa Youssef Rabe
ahari, ntabwo ahari rwose. Mbabwiye mvuye kure, mbabwiye Yosef Rabe, mbabwiye Ojaju Wakimu, ndetse mbabwiye n'impamvu batagomba kugaragara kuri uyu mukino. Undi mukinyi uherutse bivugwa ko amaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport ndetse byose byamaze kurangira ni uwitwa Muhire Keve. Muhire Keve abenshi ku munsi wo kwa gatanu bavuga ko ashobora kugaragara kuri umukino wa ekipe ya Musanze Football Club, ariko ndibuka ko mu nkuru twabakoreye ku munsi wo kuwa gatanu, nimba nibuka neza, twababwiye ko natwe kuri Frete TV twababwiye ko ashobora kugaruka, ariko impamvu ishobora kuba ishobora gutuma adakina ni impamvu imwe ishobora guturuka muri Ferwafa kubera utwangombwa tumwe na tumwe atari yuzuza. Gusa wenda nyuma y'umukino wa Musanze kubera utwo twangombwa tutaratungana azagaruka, kuko release ritaye yayihawe mbere y'uko isoko ry'igura n'igurisha rifunga. Biba bishatse kuvuga ngo igihe umukinyi wahawe release rita mbere y'uko isoko ry'igura n'igurisha rifunga, niki tegeko rivuga aba yemerewe gusinyira ekipi yari yo yose igihe icyo ari cyo cyose akaba yakina. Ikibazo ni ukuba yayibona isoko ry'igura n'igurisha ryarafunze muri icyo gihugu agiye kwerekezamo, ntabwo yakina yategereza nyine wenda faze returu igatangira akabona gukina. Ubu Muhire Kevin Runiwe kubera wenda tutwangombwa nituza gukemuka, ndatekereza ko juni ya 8 azayitera. Ikindi nanone kandi Muhire Kevin Runiwe yari yaciye inshundura, yaciye ibintu mu myitozo ubona ko yahabije muri make. Nyine umutoza Mohamed Wade yamwibaje aravuga ati ese uyu mukinyi ni ngute yaba amaze igihe mumaze umumbwira nyine adakina, nyine abari bazi ko ari mubone nyine kuri iyi match ya ekipe ya Musanze Football Club ntahari, yasigaye Kigali. Yosef Rabi yasigaye Kigali, Ojaju Wakimu yasigaye i Kigali, mvuye kuri Emmanuel Manu nabo nyine ntabwo bari kuri uru rutonde. Wenda bashobora kuba bamanukanye na ekipe Rospa, ariko nyine ntabwo bari kuri 11 gusa, 21 Prito baje Musanze. Urutonde Mohamed Wade yatanze ntabwo hariho Yosef Rabi, ntabwo hariho Manu, ntabwo hariho Ojera ndetse na Muhire Kevin. Ni gutyo bimeze. Wenda urutonde rw'abakinyi baje Musanze turaza kurubagezaho rwose mu nkuru buze kubikurikira. Iyi ngiyi nta kintu usabwe kandi subscribe nyuma y'iminota mike iraba yabagezeho zitarenze iminota 30. Ni gutyo bimeze ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport, kandi mutoza Mohamed Wade mutoza ubanye neza n'abakinyi. Bivugwa ko rwose uyu mukino bagomba kuwutsinda kugira ngo bereke abakunzi b'iyi ekipe ko baje nyine nkuko bimeze. Gusa ekipe nyine Rayon Sport iri mu rugamba rukomeye rwo gushaka umutoza mukuru. Munyemerere dusubeze nka Frete TV turasoje, ntabwo nyine turangije inkuru zose. Mukanye turaje tugaruke n'andi makuru ari buze kubagezwaho. Mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye.